بناوی خدای مزنی دلوان گلک دوست هوال دریا تلفونه ده دریا مالپارا انترنت ده دریا فیسبوک ده گلک پرسیار جمر شیاندن نرینا تچیه لسر وی رفراندوما گو حاضری جیره تیکرن لباشور کردستان ده ازم دکم گرک ون تبجی زانبن دری بازا شیخ شهیده دا شیخ معشوق خزنوی برسف جی یک برسفه گو امبیجن بلی بو وی رفراندومی بلی بو آزادیا کردستان بلی بو سرخبونا کردستان خونک بو گو ام کردستان دولت ببینن لیوای ایرو ریکه صدمکه گو بشک جبشن کردستان پیروز بری وینا لآزادیه بری وینا لسرخبونیه هیویدارنش خدای مزن گو بخیر و بسلامت در باس بی و عقوبت الهرسین پارچه کردستانی بی افروج روشکی جمره خون بو برکی جهه غمگینیه جهه درده جهه کله گو ام کردن پارچین دی حق مول گوری قانون نینه گو ام دنگی خوابدن لأوناي ويواتي جو أم دور بكفن أم نقالي كاربن دي بشجرتية دا جو أمش دوست وهفالي خوربيجن الباشوري كردستاني جو ديروك دنجي ودني وسيني هر كس جرك حاضر بي دا آزادية كردستاني دا هر كس جرك باشدار بي 25 مهي جو بيجي بله بو آزادیا کردستان بله بو سرخبونا کردستان اف بریارکی روجک و مقدسه روجک جو امیتو بيسر بلند بن إن شاء الله وك آلي كاري وك خزمت من خزمتك قالك بتشوك جملتي خورا داية ديار كرن قو من برتوكك حاضر كريد بن شابي دينها بنافي كردستان وحق تقرير المصير وجهة نظر فقهية هي في دار مش خداي مزنجي قو أوجي خلاص ببي لأوجي وك خزمتك بو وك آلي كاري بو في ريفراندوما قو نيزيك تيكرن إن شاء الله هي في دارم قو أمتف آلي كاربن أو كسن قو حقيوي ودنگداني نبي بجدار بي بركلاما وينا ينجي أو كسي قو حقيوي ودنگها بي دنگي خو بده بيجي بلي بو كردستان بلي بو آزادية كردستان بيجي كردستان